Bay, unsay pwede nimong buhaton sa gabi nga dili nimo pwedeng buhaton sa adlawan? Time para good bay. Galibog man ko anay mong pangutana, oy. Ay, glibog-libog diha. Unsa ganito'y pangutana nimo bay? Unsay pwede nimong buhaton sa gabi nga dili nimo pwedeng buhaton sa adlawan? Kuan, kanang wamang ko kabawa na bay, oy. Unsa man day tubagana? Kasimpol ra na bay, oy. Idi magpulaw. Maupod no? Abe, ako na po'y mangutana. Aw, sige ba? Be, tubagan ni. Unsa man na? Unsay tawag sa hamigas? Ngadto sa igsuon nga babae sa iyang mama. Aw, tiya. Dili. Igsuon man ka ang babae sa iyang mama. O lagi, pero dili tiya. Unsa man di ay? Ay, unsa pa man di ay? Kay baw kang hamigas, edi ante. May punto pod ka ng bahina da. Ah, sige, ako na pod. Unsa naman pod na? Unsay gistorya sa isda sa dihang gitunga paghiwa? Naadi isda nga may istorya. Ah, basta tubaga. Ah, Pasko ana, oy. Wa ka kabaw sa gistorya sa isda sa dihang gitunga paghiwa? Wa lagi. Kay unsa man di answerana? Idi, tuna. Nganon tunagod. Kay naduha naman. Ah, uno. Tuna judi ay. Tuna. Tuna una akong utok. Ay, Free drinks in the house. Hoy, gano kung kahila ka man? Gisungog ko nila, tay. Kinsa may kisungog nimo? Akong mga classmate. Giun sa ba kanila pagsungog? Ila kong giingnan. Nga gwapo daw ko. Time para god. Gano mong hila ka man og ingnan kang gwapo? Nga tinuod man jud nga gwapo ka. Hoy, naunsa ka oy? Hingaab ko kag maayo diha. Naunsa ka? Lain na ni mo tayo, oy. Oh, ngano lain man ko? Kaya man ka. Gitawag man ko ni mo gwapo. Kay gwapo man gyud bitaw ka. Di lagi ko gananing ng gwapo, tay. Kay ngano man nga di man kaganahan nga ingno gwapo. Kay gusto man ko gwapa. Ay, Free drinks in the house. Bay, unsay nga na sakit nga pindikon ta? mao nay gitawag og appendectomy. Kanang kapnon ta bay. Vasectomy. Kanang baho kay baba. Dontoctomy. Free drinks in the house.